Kajingya ki ka KSU South Central Circle, Bandawa Maramot ya kajingjot ka surak ba NH44, kalalong ka ba job hakabala sakhi ba ka surak, kalakan jar na kajing sangi ki kali banyat mentakas ngi, haki jaka bahap hapo ka Penursla Civil Subdivision. Nakaliang General Secretary ka KSU South Central Circle, Samla Ksan Borlang Thaba, abakaran mentakas ngi ula ay kublay ki pait ba ay kajingya trailang, bat ula berthen balada ka sorkar bat ka company NHIDCL, Kimaramot mardor ya kasurak, kinshim sakiwe ke lenti jong gajingya ki. Kung gajingya di popor na dumina kembali lakdang sang kumba san bejirister. Aduh kita ke Keliman ini ada di Sisok. Jadi tilang jong kadba jong kathai jong koi. Kena ini ada jadi ajoki ya kata jia trelang bat ni kaseng ha kami dai bat kani ga bentar kaba ni kaseng hi beroi lasim ya kani kasinjam ban mi sakman ha kaban yaki ha kabe dai bat kani ga jing jot jong kani ga surok apa kan ni ba baro hi ngai ke introduction bakani gajingya ki doni ki badai pet ki badai kmi hak bedai bakani gasrok kitchen ya kata gajing kle hamtam me ba kin marabot no hamploy na kadeta gajing bit kimbi angi jong padba jong kathan jong hi sani bro oi hak bedai bakata kabenta na kalyang gajungi kani kada kabani ko nga kani kada gajingya ki kabang sedang Lada IOI baka sokar bat katanak jong ka MSID saya sial kalau pentrai ya kani keturok tidak kuman bat kimpateo ya kani kaji sim jong kaseng ya kani ka GFI kalau minta kaki nak kalian jumi di kerencan sya dibor badik ni di sim saya jual pat kisinjam bat kita nong dakino giliti tiba mangi kum kaseng hilsim badin satan mana hidup nang ni skman lada kasokar bat ketenat ini IDCL bat kibor badin mi kimnai nakaleng kaseng kanyai pentna nak benta GFI nang ni skman